Kulumak lisha ilesil likakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Reliquial ninquiere nakmahun replikyo la kenak riin ishq nashqashru la Juan Arcusium ha. Aban li qashal kachin salish ni mahkwal kwan kilali chosha aan nim chik chiruan. Chalen chak kulunik la Juan Arcusium ha toh anak kwan. Lish ni mahkwal kwan kilali chosha na taumarik in li chalukeh. Uteli kawish chol aanep ni ki echanin kre. Spanach chishuneli li propet utichagrab tohrik in la Juan shish yeresil li chalel. Utkuiteras kullu bankil ain lah Elias alitento tak ulung anikwan kishik chiabing. Ratin likakwa Liota chalchak arisa kaja disposta jua Jesús apolo sakaja nokora nokos kolchit saka ta chalchak sakuna klikuta disak pali ati sakame Isa Juan Kishnet entonak tetur Colonel y cobrió su mar Renak teshkole Y Jesús nakulung sakaya Kohrano koshkolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak bali ati sakamen Kusia chechot biechor chekale kau Chena uchi kanta kolekten eshuchi Jesús takulung sakaya Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Shakpali ati sakamen Santa Maria, rikili papa, rikili raok, tachak chopeli, kakoloneli, Dios pankiki. Jesús nakulung sakaya, nokoja nokos kolchit sakan, tachak sapunak likutan, irak bali ati sakamen. Ikat angela likasimata renak wangkeres Dikika kwa Dios Dikima kwa kong elikuta Di Jesus nakulung sakanya Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likuta Irak bali ati sakamen Pagkaw resiki relira langkil Janjali kajol Idiota chalchak Isa kajak Tispos kajuang Di Jesus akulung sakajak Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak bali ati sakamen